Ubuhinde ni igihugu cya karindwi kinini ku isi, kikaba icya mbere gituwe n'abangana na miliyari imwe n'ibice magana ane na cumi na birindwi. Nyuma y'ibyo wakongera ko Ubuhinde ari igihugu cya kabiri gikaze mu bya sinema nyuma ya Amerika. Ntaravanga ibintu, amazina yanjye nitwa Ufitenima Yves, mbaye ikaze kuri channel yanyu y'uruhererekane Top 10 Women TV. Nk'uko twatangiye iyi video, Ubuhinde ni ubwa kabiri muri sinema, ndavuga sinema y'isi. Nk'uko bisanzwe sinema ikinwa n'abantu. Uyu munsi tugiye kubabwira abakinnyi b'Ubuhinde bamenyekanye cyane kandi bazwi cyane. Ni iby'igiciro cyinshi kuba wafashe umwanya ugafungura iyi video. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi uzwi nka Ranbir Kapoor. Uyu Ranbir Kapoor yavutse ku itariki 28 z'ukwa 9 1982. Bishatse kuvuga ko uyu mugabo ari umugabo w'imyaka 41. Abakurikirana uyu mugabo bamuzi kuri filime nka Animal 2023, ni ukuvuga ko yasohotse 2023. Izindi filime baba bamuziho harimo n'iyitwa Brahmatra Shiva yasohotse 2022 ndetse n'iyitwa Sanju yasohotse 2018. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo witwa Hrithik Roshan. Uyu mugabo Hrithik Roshan w'imyaka 49, ni ukuvuga yavutse ku itariki 10 z'ukwa mbere 1974. Niba ukurikiye uyu mugabo byanze bikunze uzi filime yitwa Fighter yasohotse 2024. Niba utazi Fighter uzi yitwa Krish yasohotse mu 2006. Ku mwanya wa 8 turasanga umugabo wamenyekanye ku izina rimwe Prabhas. Ntarajya kure nakubwira ko uyu mugabo Prabhas ari we wigeze gukina filime ikaba ikimenya bose mu Rwanda aho byari 2019 yitwaga Sawa. Uyu mugabo w'imyaka 44 yavutse ku itariki 23 z'ukwa 11 1979. Filime yamenyekanye ni nyinshi, iyo twaherewe yitwa Sawa, ariko nanone ntibyatubuza kongeraho yitwa Bahubali The Beginning ndetse n'iyitwa Bahubali The Conclusion. Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo wamenyekanye nka Ajay Devgan. Ajay Devgan ni umugabo w'imyaka 53 wavutse ku itariki 2 z'ukwa 4 1969. Uyu mugabo yamenyekanye kuri filime nyinshi nka Maidan 2024. Niba utayizi uzitwa Singham yasohotse mu mwaka wa 2011. Ku mwanya wa 6 turahasanga umusaza wamenyekanye nka Amitabh Bachchan. Uyu musaza Amitabh Bachchan afite imyaka 81, wamenyekanye ku izina rya Father of Bollywood cyangwa se Papa wa Bollywood. Yavutse ku itariki 11 z'ukwa 11 1942. Uyu musaza Amitabh Bachchan yamenyekanye kuri filime nyinshi yitwa Thugs of Hindustan, yitwa Sierra, yitwa Padman n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo Aamir Khan. Aamir Khan w'imyaka 58 yavutse ku itariki 14 z'ukwa 3 1965. Aamir Khan yamenyekanye kuri filime nyinshi z'uruhererekane yagiye akina nk'iyitwa Hit Tank, Dhoom 2, Thugs of Hindustan n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 4 turasanga umugabo Akshay Kumar.
Akshay Kumar afite imyaka 55, akaba yaravutse ku itariki 9 z'ukwa 9 1963. Akshay Kumar yamenyekanye kuri filime nyinshi nk'iyitwa The Boss, Suryavanshi, Andaz ndetse n'izindi nyinshi umugabo yagiye akina. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo bita Rajinikanth. Uyu mugabo benshi ntibatinya kumwita umusaza kuko afite imyaka 73, akaba yaravutse ku itariki 12 z'ukwa 12 1950. Uyu mugabo Rajinikanth akaba yaramenyekanye kuri filime zitandukanye, harimo filime yasohotse mu 2023 ariyo Jailer, indi yamamariyeho akaba ari Vettaiyan. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo Salman Khan. Uyu mugabo Salman Khan yavutse ku itariki 27 z'ukwa 12 1965, akaba afite imyaka 58. Uyu mugabo Salman Khan yamenyekanye kuri filime nyinshi nk'iyitwa Jai Ho, Bajrangi Bhaijaan, Pathaan ndetse n'izindi nyinshi. Mbere yuko dukomeza, kora subscribe ndetse na like. Ku mwanya wa mbere turasanga Shah Rukh Khan. Uyu mugabo yavutse ku itariki 2 z'ukwa 11 1965, ni ukuvuga ko afite imyaka 58 y'amavuko. Uyu mugabo yabaye ikimenya bose bitewe n'amafilime yagiye akina, nk'iyitwa Pathaan, indi yitwa Jawan. Ndabashimira mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo, mbibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane. Ciao ciao, until next time.